Wah, 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 wah. Ay, lanceng hewe, si pulunan de lanceng he neneng. Kok kak seding. Hai, nak kena make posisi ini na di bolanu he. Ya weh, nak boleh matiin roh kamase. Betul kak sumu mesti mau shiko mataku nak boleh matiin terus sisi. Arahnya sisi kena lihat kuah. Hai, ani tu mandre he. Masya ngirup kwa dita. Kesipa itu dita he. Kasimpang hewan re. Kesip ha. Cepet nyameng. Padahal biasa mbak masih ni kuro namanya lalau kecil. Hai. Den ro itu kunda ro lancenge ro na. Si puluneng. Ah tak kuat di lo pepeng. Baru tuh nandre kong kalau nandre. Mega mutosis di bola nina. Tapi upakian coba nyamuk lo lari hita. Nah jadi dikutau ya aku sisir ni ji lo. Ya jadi seding utau aku sisir lopo. Harus dia mangodo. Cipa. Wih. Jelas pada teman dekat simpan de. Resto mega reshe di lo aku pepe diri toy. Kesipa tu dita he. Hai neneng. Marahin puji kursi teman dekat silo. Kayak mengides di kutundran nak pampur mang mana. Hai. Bahaya mete tu kong kasih silopo. Apalagi itu dita model baju nuh model baju agan itu dita pakai majalah nah lina lo buto baju syakar deh baju RB 5.000 rupiah liang sempo cantik tuh modelnya nah kepada wih aja nak kuliah aja lama rupa mau ki 500 rupiah harga anak aku jalan beli ke paku tu bentuk na tu nama suangi tu matu nagang kena tu aku dipake tu neneng ya melok ke beli dita putihin ni mulin dedi hanya mau macam dibawa peje nak bawa peje mukun dalaleng he tak bawa ke peje nak mau puji ki hio ni puji hia amelok sedih modele na fae teruk tena kenangi nak tena pelah yo itu beti Shani na yung musyesya guys. Kali na muandre mo dini kilo na muandre muling. Ay, syapu ki pejeu. Mungkin ro maklako lo pengsyapi na nalay padahal hadok proli. Aja maruka dalo neneng. Wih, nyapa ya. Wih, mesti pak neneng. Weh, betu janeng. Marah itu betul lopo. Ibeti to neng ayo nak bawa anu tu nu bot telok pembagian na jinan itu kan masih telok kapang kok no lalu namu tosen no lalo kon aku le tahan jadi penyakit ki ya itu nama aja waseko ya metu nak kutundram moni ya neneng nak kem kali ini si baru kata di sini di bolau ne ya kasih gora-gorai beti lah ya karena tau ngamdi teke timu mo syukila lo mo tati mo dihano pure to maragay na kong kalina nina namun kalina si teteriang anakku pada lo ki manregade na tanga benih ni aga memang na syalai mo seding anak si rampe bolau patulin mesu niki tanga benih pana tulin lisu na si gora-gorayal lah bineneng nak kada hinenak ya tidak nak bercala anakmu pak ngereng itu malolo tuh lisuh ni toko ada sila kain nak ya pak guru-guru ni anakmu pak guru-guru ni pak teruk roh weh nasi pak honta mu sedih kuri tangga benih mu sedih lo nak kusingi di jendela nak kada pak di roike atin roh no jangan murusuk pintan wala bini nente roh taruh tu Hendria lo sudah singi jendela weh masa saya tu idin kali narti nak daratonan no na lo di syalla taruh toy hiawas lo arti na susu japa pak anak muda lo na kona aja nasu araga na syalla kue anak kasih na wi tona baru nasi bapak ni roy mau si singe dita kasih anak naraga show na tulin si gandeng na tulin dagang benih pana uling iga teman syai na mista kukuruan anaknya kasih na kona ada jajar kina ke bahasa lansa hehehehehe
Singe atu pak, enak kona kuletindo toro sisi. Katona to si baruka di sampai walau. Hai, lawan nak le pak Gua orang kena bapak ni Roy wahid deh le. Kalau lah. Yo pak weh terus terus anak ke kurolo nak sini lo berkali nada. Hai, taruh tu si polo pelok tu hilang anakku. Cak bala mana ni? Hai, sina pe polo aku he, si lopi temuli sina. Si polo belok wala. Pada dua kali panah bapak ni Roy lo ikah mandre. Si lopi tu le, ruhiya pi tauling.